urakaninaza cyane mukama kukuri ingabire idasanzwe mu buzima bwacu. Niwe uri hejuru y'ibyo dukeneye byose, niwe uri umugisha duhabwa tukagaragara nk'abanyamugisha ku buryo butangaje. Izina ry'umwana wa Yesu Kristo rudasumbwa niyo tuje gusengera twikuza kw'imivumo, imikoshi, amakarande n'iyindi myaka myinshi ibuza amahoro ubuzima bwacu. Tuje nk'abana bawe ukunda kandi cyane, duciye bugufi kuko twe twabyawe n'umugore tugendera mu ntege nke nyinshi, turiweza tugacumura, twavuga tugacumura, twakora tugacumura, twiyumvira tugacumura, no mu gukabakaba kwacu harigihe dusanga twacumura. Tugirire ikigongo amaraso ya Kristo tweze rwose, duhabwe umugisha w'abakunda ijambo ry'Imana, duhabwe umugisha wo guhindurirwa izina, duhabwe umugisha wo gutabagwa, duhabwe umugisha wo muri nizamu byo hagati ya saa 12 na saa 3 wategekanirije abana bawe bazokwisobanukirwa bakaza mu gusenga muri uyu mwanya. Mutima wawe mwiranda natuseko kugira ngo ubasha bwo mu ijuru bukorere muri twebwe. Bamwe muri twebwe binjiye muri rizamu bafise umubabaro, bafise agahinda, bararenganijwe. Turenganure nyaguhora ku ngoma, duhindurira amazina papa. Mukiza w'indwara, mukiza w'imivumo, mukiza w'imikoshi, mukiza w'ubukene, duhindurira amateka. Twishyuritse, turenganure, duteturure. Imibabaro turiko duhura nayo kubera intege nke zacu, agahinda turiko duhura nako kubera intege nke z'abatubyaye, turagusabye ubidukureko. Tugira abana babashasha, tugiye basamura ubwami bwawe kuri iyi si, tugira abahisha b'umugisha. Twarakubwiye ko nutugaburira tuzogaburira abandi, nutwambika tuzambika abandi, nutumara nimba tuzozimara abandi, nutubohora tuzobohora abawe, nutubabarira tuzobabarira abandi. Twaragusezeraniye ko nupfumbatisha ibiganza byacu tutazokuryarya kimwe muri 10 hoya. Twarabikoze dusanga ntibyaduhuje no kuramba no kuranirwa, ne natwe twakwemeye kuzokubika mu imbere, uduhari tuzigate kuryaryana gushika umunsi wenyine wavuze ati bane bajewe ngiye kubagwiriza birenze uko mukibatse. Mukama ntutebe kudutabara, ivyo turiko turagusaba turabikeneye kugira dutandukane n'ubugumba, dutandukane n'icangiro, dutandukane n'ubuseribateri, kugira dutandukane n'ubugome, dutandukane n'ubupagani. Turashaka umugisha wawe, uduhe ubwoko bwawe. Twariyunze turi ku mpande zine z'isi, twiyungira mu kuri kw'ijambo ryawe, dushaka kubyaza umusaruro agakiza gakomoka iwawe. Uyu muturuturu tubyutse kugusenga, ntutureke ngo impanuka zidutware, ntutureke ngo imikoshi tubeho, ntutureke ngo imivumo tubeho, ahubwo uyu muturuturu tubyutse kugusenga, duhe ubudahangarwa bwawe, uduhe ubushobozi bwawe, dushobore gutabagwaho duca hose, twugurirwe aho dusaba duhabwe, kandi abadusaba natwe turabaha. Icyo tutirengagiza nuko nudupfumbatisha natwe tujya gupfumbatisha mu by'ububiko bwawe, kugira ngo umuhezagire umugisha ugwirire mu bwenge bwacu, mu mitima yacu, amidara yacu yuzura ibyiza byose bikomoka mu ijuru. Urakoze kuduha mutima muyanda ngo twigishe muri uyu mwanya tubone guhindurirwa amazina, kandi mu izina rya Yesu Kristo natuye ububasha bw'Imana buze bukorere muri twebwe, kugira ngo ibyo twumva bije gushushanya ubuzima tubayemo. Amen. Amen. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose.
tugire Kristo ndabaye ikaze mu mwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana dukuza ko tugahabwa umugisha wo guhindura iki amazina izamuri hagati ya saa 12 na saa 3 z'igitondo umukama dufashije bigendeke neza twakura umugisha wo guhindurirwa izina turi mu kigabane cya gatanu cy'igitabo cy'uguharura nagiye ku ijambo ry'Imana ritanguye kuryoha pe ndire gatoya na jambo ry'Imana ribishe ko ngo numwagazi turya dukunza kumona nubwo nkona nakagufana n'ikintu na kimwe dukora cyo cyakuye abanyise mu buce bwa Misiri kandi nicyo kimenyetso cya mbere wa mugabo araho bigera tukumva tuti niko koko twahereye ku itegeko ubundi iki gitabo kiravuga iki gitabo cyo guharura iharurwa rya mbere n'ubwende Imana igendana na ituzi nayo harabaye amategeko agenga bene Levi bamwe bari hagati na hagati mu mahema wena uri mu bwuzu uravuga uti jewe mukamana cyucinje abugiti cy'umusaraba wowe amategeko yawe n'igikitse urukundo ngira mugenza namusema mu kigabane cya gatanu inyigisho y'ijana na 18 meze inyigisho zo hagati ya saa 12 na saa 3 turavuga ngo amategeko amwamo itegeko rigenga abahumanye umukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati tegeka bene Isirayeli kwirukana mu icumbi umuntu wese arwaye imibembe uwumima wese n'uwahumanijwe n'umubyimba wese murumva abantu batatu urwaye imibembe ingwara y'urukoba udafite natabona imibembe byabe nyine abanza kukwirukana ingwara z'urukoba muzirukanisha amaraso ya Kristo muzirukanisha imirimo y'Imana mukora muzirukanisha kumva itegeko ry'Imana itegeko ry'Imana rimaze gusuzugurwa byabaye ngombwa mu bintu Kristo yakoze muri Isirayeli harimo guha agaciro umurwayi w'imibembe itegeko ry'Imana ryasuzuguritse ashobora kuvuka umubembe mwibuke mu bami ba kabiri Elisa umusuko wa Elisa yagabanya imigabane ibiri kuri Eliya igihangange mugabo inde wa muhungu yitwa Gehazi yagabanye kumupfumo imibembe yavuye kuri Naamani yaciza kuri Gehazi kubera iki ngo Naamani yari umunyamahanga mwumvirize kuri itegeko ry'Imukama muri kuryajyana Imana reka mbibwira akakoko mukumva Bibiliya avuga ngo Naamani yari umunyamahanga ingabo yo muri Nuze yo muri Aramu Filistini bana Filipi hanyuma rero ngo umusukukazi w'umugore wiwe incoreke y'umugore wiwe uba bari baranyaze mu gihe cyo kwa Nebukadineza mu gahatiri namba ngo akamabona gwa imibembe kandi afise protocol umusumwe abwira inabuja ngo ugi wacu muri Israel wari umuntu ashaka kumukiza imibembe amakuru muhago akuzanye muri studio restaurant komera Kristo ni muzima numwe mu bahesha bumugisha ba babeshe nungukike mukomeze twomora ibikomere imitima yakomeretse twirukana imvumba by'ibyani byabo mukama nakorera mu bishobisho azakorera mwitekeka go umugisha mugira urancike icyo nzi nirengagije n'iki arabwira umugabo wiwe umugabo waje kwibwira umwami aravuga ati kigera amahoro nta kibazo nabwo ari ubupfindo bwo kurwana reka ndakwandikira ubwete rutware muri Isirayeli uhezukira iyo mibembe ko aramukunda wari nawe yari yaragize ni yari yarashe umwami wa Hazari urwa kuri akabu yicakawe umwami wa Samariya yari umwasi wabo icyabaye n'igiki amwandikiye gwagwete ngo aragenda umwami hataraza ati ngo yitabagura kwimpuzu avuga ngo ni gute uje ngo babibwira Elisa aravuga ati nareke kwitabagura kwimpuzu icyo shaka tukimenya bamurangira kwa Elisa hari aje kwa Elisa Gehazi aramubona arabwira Elisa amubwira ati genda abwira Gehazi mugende mubwira aje kwiyuhagira mu ruzi Yorodani incuro indwi acakira imibembe ngo Hamani arabyanga aravuga ngo urera ngo ururuzi ngo rusumba inzuzi ngo zimuvizi ngo zizununguruzi bezukunukunuko ngo nashaka mbone mwashire kwibiganza naho cyarazira harababembe mwimatanije nabo cyarazira Hamani avuga Elisa aravuga ngo okay cyarazira ko Elisa soka ngo amukoze kwibiganza byiwe aragwaye imibembe ngo maturu yari yazanye ibintu byose yari yazanye arabishikana Elisa arambwira ati bisubirana inyuma iwawe
ngwaravuga ati ko wase kunyakira ikintu na kimwe erega ngo yase kujya kwidimbika incuro indwi ingabo ziwe ngo nizo zamubwiye ngo murase kujya kwidimbika ngo twamaze kumenya ko gwaye ibibembe warose umuti w'imibembe natwe tuca tugutana tuzongera kukugendanira. Hari ibintu bibiri nakundira ingabo zo muri Haramu. Umwami agiye gushinya karaja mutware wazo baramwipfu. Nigihe Elisa abahumyo amaso ajya kubagaburira ubwami baje ngo baje kwica Elisa. Wabaze gushika ubwami babwiye umwami ngo nibongera kudutuma muri Israel kurwana uzigira we nyine urwani. Uzibwe badukoreye baduhumye amaso ntitwabimenye ne batugabire turege turanwa ndi bana twica. Twisanze mu kirindi wawe. Kwese yavuze ngo kwica umurima ndakugabiye nasana. Barubagaburira bw'abanyu bagenda. W'intama niyo ngiye kuvuga muri Israel. Aca kabiri ngundira ingabo zo muri Haramu sibyo. Nuko kandi cyo gituma Imana aribo yitiza ubwo ngi hano mu Israel. Nico kintu cyuko buba bavuze ati naze ankoreko. Urumva ko ndamakuru yawe n'umukozi. Wa mukozi wanyiyo bagwa makuru. Abagore rero umuntu musire umukozi wangu ati yamara data bucye no kuragumandiraga kumagira. Ngwaye kubwo usutuga gumiza ububere bwawe hejuru. Urara amabere yose abonye no natoshenza abasaba. Hakuchupfuka mukabwira Imana tuwo muvumo ndawasore mu mugabo waje ko cyujyago mu mwago wayo. Nikuvuga rero Hamani aragenda ingabo ziwe ziramusana ngo ari yuhagiye akira ya mibere azana ishikanwa ryo gushima. Elisa arangati nashikanwa ryo yatangwe kuri tanguka mbere bugiye arizana yamaze gukira kumurere kuryakira. Mwana ngene yaryakira kuko dutanga tacu dusabye ko twawe erega ni yari kuba ritanze ko rijambo. Bugi impamvu Elisa yase kuryakira nigisha ubwa mbere ryari turo ry'umubembe. Icyakabiri ryari turo rishingiye ku murimo ukozwe. Bugi turo rishingira ku ijambo. Niba tabigisha ngo mushikane niba tabigisha ngo mutange ibyacumi mukarindira ngo baje kungoza kwa maboko ngo bazanye mukubutsu kubura inyatsi ngo bazanye amavuta yeraye bansige ngo naduze imisozi ngo nagera namona amaso mwana umukozi w'Imana nigisha ijambo ry'Imana ngo rice mu matwi yawe uguruke mu mutima wawe uhure n'Imana urumva ugarukira urugo rwawe ubabarire urengana urugirene ndakurahiye nacu zonkura ko kindi nta kindi cyatumye Elisa atakira ituro ry'Hamani. Nama Hamani no mu gitabo cyo kwa Esther uni nama nta kindi kintu na kimwe cyatumye Elisa atakira iryo shikana. Bwa mbere n'umubembe hari abantu mwifatanije ubutunzi bwawe nyumura bwakira cyo cyatumye Imana iteze umuvumo nende Yoshafati. Icyakabiri nabitanze kubera ikindi si jambo yumvise yabanze kuripinga ahubwo bitanze kukubera igikogwa kigiye gukoreka cyangwa cyakoretse. Ngona shaka nibaza yuko Bibiliya kandi bisasangure gatoya ubu jambo ry'Imana n'ikindi kintu ni mu bandi ba kabiri ngenda be kwituro giwe yaritsanye anje akobe ndiko ndabesha kandi Imana itabikora. Ni na Hamani voila ni mu kigabane cya gatanu mu bami ba kabiri. Abasuku biwe baramwegera bamubwira bati mbega dawe uwo muhanuzi yemwe inzuzi za Damasi arizo avana na Paripari yabanje kwanga iby'umuhanuzi amubwira aho inzuzi za ngo zavana inzuzi za ngo mbega inzuzi za Damasi arizo avana na Paripari. Cyo gituma mu kwipfuriza umugisha manda ugati ko mwahise no kubikora mu studio komera restaurant komera Kristo n'umutima ni muyobona umwuka w'idini muyobona kuri ku jambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha buje kabiri. Hamani yabaje gupinga ranga Yorodani wiwaba ngo hari inzuzi ngo zikomeye cyane zitwa zavana na Paripari. Abavise bavana na Paripari ni mukomeze mu parike. Wana Amana aramanuka yidibika inchirindwi mu ruzi Yorodani kuko babanje kumushinyaguriza nkuko wa muntu w'Imana yari yabivuze ngo hanyuma umubiri urahinduka usubira kuba nk'umubiri w'umwana mutoyi aracyoroka. Murumva kumvira ijwi ry'ubuhanuzi asubira kwa wa muntu vuara ndabitoye nibyo sinariko nigisha ikinyoma. Yaciye asubira kwa Elisa azana amashimwe yumva niyemejwe n'ijambo Elisa yamubwiye yemejwe n'igikorwa gikoze ntibyakunda ko Elisa yakira ituro ryiwe. Hari ibintu bibiri bituma ituro ryawe ritakirwa n'umukozi w'Imana. Nubona ryakiriye
iyo utanze ituro uhumanye, akabimenya ko umwuga wari uburaya, akabimenya ko umwuga wari gupfumura ari kuragura, akamenya ko umwuga wari gukerera abantu, ukagira ubwoba ngo ugiye gufatwa, ukagira ubwoba ngo ugiye kuburanywa, noneho nawe utorutse ugacuza nguzanye ituro nguzanye icyacu, akabyakira bizi muzokubitwana. Icyakabiri, niwanga kumva inyigisho wahawe ukazorindira ngo bazaye mukubuzo ngo bagizike ngo bakubwiye ngo giriki kubera fruit akaba ari huza. Oya, fruit izana amashimwe ntizana ikiguzi cyicuhawe. Elisa ariko bagize ikosa kubera iki? Ngo asubira kwa wa muntu w'Imana we n'abagendanyi biwe bose, arazahagarara imbere yiwe avuga ati ubu rero ndamenye ko atamana iriho kwisi yose atari Isirayeli bibarahagije gushinga intara. Ndagusabye rero wakirishikanwa ry'umusabyi wawe. Yase kwemera ubwa mbere ati reka bikorere n'iri jambo. Ubundi rero niho abakristo muhendeko. Iyo nk'umwaka haruguru ku murongo w'icenda, bona Hamana zana n'amafarasi yiwe n'umukogote wiwe ahagara mu gwinjiro gw'inzu ya Elize. Elize atuma intumwa kumubwira ati genda wiyuhagire incuro 7 mu ruzi Yorodani, umubiri wawe uremerane neza ubutyoro. Bona Hamana arashavu. Ndabwo ijambo ryavuye mu kanwa ka Elize ryagize agaciro mu mutima wa Nahamani. Ijambo rivuye ku Mana niribura agaciro muri wewe, ushobora kuzagira umugisha kubera kugoberwa nabo muri kumwe n'umubabaro ufise n'ubugwayi ufise. Mugabo mwishi kubera kutayobowa n'ijambo ugiye kuyoborwa n'igikoko, ushobora kutazohabwa umugwiza ugaherukira uwo mugisha. Niyo mpamvu Nahamani yavuga ati nshobora kuba natwaye umugisha, reka ntwari gunira ry'ivu ryo muri Isirayeli, naho nzopfukama imbere k'igigoma n'ikengo umwami anyifadikiza senge, cyewe mu mutima wanje hazoba hari Imana yanje. Yarafise izindi mbaraga Nahamani kuko mbona ko na Kristo ari wagarutse guca ku mugani mu gihe yacimigani kuri ba Yonasi mu buzura bwa kera. Ndababwira itandukaniro rihari. Ni wakira ijambo ry'Imana ukavuga uti ndumvise ijambo ry'Imana, ndumvise irisengesha, Mana kubera kwemera kwawe rizogukorera ibitangaza. Ico gihe uzobibira isengesha uvuga uti nacu barabivuze ndatumvise, kandi Mana noneho nungira ibinzo kugarukanira ituro, Imana izoguha umugisha ugwije kubona. Siko muga mwarigeze mwumva promotion Nahamani, mwarigeze kumva aho byahereye, mwarigeze kumva ikindi kintu cyabaye. Reka da mugabo nurindira ngo urumva ngo reka kukabaza gupinguka goberwa n'imibabijanye n'iki, icyo bikora Imana izogukora icyo kuko n'Imana itivugoza kandi igukijije na kibomba na nikigirana simiti sora ngo uvuge ngo cike yani. Siko mugabo ubudahangagwa bwawe ucyubahiro cyawe kuva mu gizo kaja mu gundi ushobora kubitakaza. Awe ni babandi Imana ihamata bakayimamara. ngo umukama akikiriza ijambo Musa avuga ati tegeka bene Isirayeli kwirukana mu icumba umuntu wese agwaye imibembe. Iyi mibembe yagiye kuza kuri Gihazi kubera iki? Ngo Gihazi muje gusoma muri kijya kigabane ca 5 cyo bambe bakabiri ubundi ngashye ko ndigisha no kongera bashaka tutawuri imibembe niki. Ngo Gihazi imibembe yuno musi ngoma ndababwira icarico, muzorinda ngo nibituna tibije ngo nibipfundo bije ngo nikibwe byo mu butegwa n'abaruzu kakazaragayire kakakwamura kubera ko umurozi gishobora kuba intengasi, umurozi gishobora kuba isazi, umurozi gishobora kuba imibu, umurozi jabana rero ubu barangica baze kwimenyera. Ubonye ngagakoko kagoma kazago kazagwe ngo aramazina yo twamaze gufata ngo nguwo ni runaka ngo mwirukane uzamo ngo ni kwambegete ngo gwirukane ndikuvuga ngo ni kwa aramazina ngo muzashobora kumvuga ko ari nyine mushaka guhabuka. Nikuvuga iki rero imibembe yuno musi niyo ngomba kubigisha kugira ngo iki gitabo cyo guharwa nikigusigutabaye mu gitigiri cy'abana b'Imana, na cyane ko twinjiye mu misi 77 nukuvuga ubudangarwa bw'Imana bukorera muri twebwe. Imana ikaza ati naye naramuremye none yaranaye reka ndamugarukira ngabanye ibihano. Uno bantu bwaje zatugiye guhagurukira kugira dushobore kuba muri ya ntego y'umwaka ivuga
kujabuka kwambuka imbibi kandi tubihagaramwe muri uku kwezi kw'icumi tuvuga ngo ibidashobokeye abana b'abantu imbere yawe birashoboka ukatakinanira Imana iryo jambo kukatakinanira Imana riri muri Luka tuzongera turibone muri iki gitabo cyo guharura reka mbabwira akantu kawe imibembe y'uno munsi uwo musuku wa Elize sigura Kristo wundi agaranya Kristo yari yabuke n'Imana ndababwira akantu kawe Elize we yaragabanya imigabane igwije kabiri burya Kristo afite ubudahangarwa Imana yaravuze ngo uzosengera muri iri zina azotaba ukavuga mukama sibo ubu niwe nzira niwe kuri kugira mushike ko no mwayo authority ubutwari ubwami inkoni y'ubushobozi Isaya 9 Elize arasa amaturo yande ya Nahamani mukwanga amaturo ya Nahamani Gehazi araziko sangi ubuzima na Elize mugabo aciye acomoka dogi ari nyegeza aramukurikira ngo y'amatura ari yazanye amakostime y'abiki n'ibiki ngo acabwira Nahamani ngo rega ngo databuja arantumye hari abantu mwibishi Imana mwibishi ijambo ry'Imana iyo musabanye y'abanyeshure mu bahamana atashingiye ku matako mwamwibishi iki kabwenge inyamaswa mwaha iyo mwitwararitse abagwayi kwera babaye akacumi uwo agukomye mwitirura mwitabura uri muri jambo rakombye nanganya yagiye kwizamu ngo hembwe ugaca ubaho kukavuga umuntu yize umentelektuel nkawe wakigwa ryewe ukavuga ngo ngoreka kwigwenda kwiguhema ngo nawe ukayenda kuyikorera uravumwe ya waruvumwe wenyene ho wa n'umuvumu ukurikirana n'urubyaro rwawe wowe warakarosi gwenda kwigwemba bakukurikira nibazo abagukomoka ko nibazokaro ntasoni nimwirukana iyo mivumo umbirize n'ugabo Gehazi imibebe no musine ndiko nabigisha igabo Gehazi gica gikurikira Amani Elisa arasa amaturo yiwe kandi Elisa ni nk'Imana ya Gehazi ko ni mukuru wiwe ni wazamwimika Imana isuzugura umuntu yagusize imbere aragenda dogi ngo atatabuja arantu kwibisha ijambo ry'Imana kwibusha ubutware bwa sohoje narabwiye ko ari abantu ibara ryatswe ku akantu kose kaka groupe bakreye bakakitira mu makomera Kristo ni muzima nimutagabanya kuri ntamugisha muzogira hari ibyo muzokora mutayebawe n'umuntu runaka mugakwera kwamamaza ubwenge Imana yasize muri ugasanga n'umugisha wayo Ugiye mugiye kwitwaza undi muntu ugasanga birononekaye kuko nabari muhamagaro wanje mwoja kugura business ngo itire mu makomera Kristo ni muzima ntabwo ari muhamagaro wanje kudandaza margaye ko ndanabishoboye kandi rwose Namani n'abagenzi be baragondozo baramuha mugaba mu igice ntibamuha byose kuko bari babyeze kuryakira ubwo gene risaba yamutegereye aramubwira ngo Gehazi byo wakoze cyose wabunda bundu genda nakubona urera imibembe ivuye kuri Nahamani nawe kugiye ko nabazogukomoka ko bose imibembe nikiyuno muzi ni kwibisha ijambo ry'Imana ni kwibisha isezerano iyo uri umugabo urenga ibiko sibyo ukavuga icyo wakora cyose ngo umugore yaranaye ngo umugore angiri iki ukaburenga ibiko utarabigaragaza ku mugaragara ko umugore atakira umugore wawe basi ngugira n'itegeko ry'isi ryo rigukingira nawe Kristo gukingira ngo bigukure koko yifise amategeko yayo ifise ibyo bintu byo batahuye Bibiliya sindi kubahenda mugabo tegeko ry'igihugu rirashobora kugutahura kubera iki imbwa wibwira wayirayeko sindi kubahenda nimutari wikiranura ahantu namwe kuko itegeko ry'igihugu ni wewe inyuma itegeko ry'ijuru ni wewe indani namba muri Eklezia base kukiranura n'itegeko ry'igihugu kabutarikirana ngo bimenye abagabo cyangwa bimenye abakujeje misi y'umugani sindi kubahenda ashimane kukuramvura ubuhiri kibanda inyundo y'umubabara ikunzako byo Kristo yatwikorewe bice bikunzako kubunda ushaka kuronka ikintu cya wenyene mugabo kitajya kugira aesthetic kitajya kugira agaciro kitajya kumenyekana mu muryango yumvikana ko abakobwa mu bunda iyo ni imibembe bahungu mu bunda iyo ni imibembe
mwaragiye murabunda muziko ababyeyi banyu bankatati waje erega arabazigane kuko nabyeyi batajamo bagifise cyane nabo babyumva kumwe yabyawe n'ufise tati waje birumvikana mugabo nyoko n'umuvuga rozari isoni n'umukuru w'inshingwa muryango ukaza gushira ngango tati waje ngo nazoyibona izobona abo mu mugenda na mwamvu muri gushaje impamvu y'amasenga ugenda n'imibembe wishize kwiparati ngo nihereni ngo abangu bose barabego warabibonye ko arabahungu bahinga imishatsi bagirana mugaba wawe urabya uvuka ibatisimu wawe ntabyo bifite uburenganzira ugenda n'ibibembe ndabari yarani mwamurazi cyo risigura mwisi y'umwuka muzasoma ubanutse bwa Isaya mugaba abahungu banyu musigaye mubatoboza amatwi kandi mukagenda kuri altari ngenda mugasangira nta mukristo w'umuhungu ashobora gutobora ugutwi wamare nihereni n'imishatsi nimeshe ku mutwe no kandi ababigena bagitubacira urubanza ko nabo bazohinduka mwishimana niba batari muri bamwe bagena gutakara bazohinduka babikuwe none muranyereka minisi w'igihugu ahinze imishatsi abisidrede nkuko nibihugu bimeze gute bibisha akaranga ka kuko birikosera abantu umuco kuko umucura gukoza isoni cyangwa gutera iteka mugende mwambare ubusa mugende mu bindaya muvuga ngo turi muri Amerika ndi batubona uzogera ngaha bigaragara kandi si mukayira guhururika gukweka nibyo nabwiye abamiziruma barabona rimaze imyaka 5 do kwa 6 kindi gihe mutama waho arambaza nita nikwe kudashaka kumenya ururimi rwacu ndabwa ni namwe nikwe kimudashaka kumenya ururimi rwanje nimenye ururimi rwanyu musi mwana ishavu nzobatuka mu rurimi mwumva muce munyuganira mukara kakazukara mugango umwanya ntararumenya muzombabaza ngira uburenganzira bwo kuvidura amaranga mutima yanje niko simbifise ikindi cyo nabara ndabatuke mu rurimi rwanje numve ko nideshaje inanzobwira amaraso ya Kristo batwikira aravuga ngo reka ngo no nitwe mbipiri kuravuga mugacece byari byoroshye ko nkirobwira mu cyongereza ngo nukutukana gushika guvana uwo musaba nababo barantinye ku buryo kare na kandi ko ndasenga baraza bagakubita ku muryango metalike nkuko mwara ndabyumva ndabiza abantu twatanguranye muri komera Kristo n'umutima ubundi munsi ndabwira bakazabona ndaje nkababwira mu rurimi rwanje Imana nye n'amahoro iziguhana ibona ico ndiko ndakora ibadiye yongera ibadiye ibateze inyatsi ibateze ubukene ibateze imibabaro ndabashinyagurije Dawudi niyabyobotse kuri Sawuli nanje mbibabwiye kuko ururimi rwanje mutagumva kandi ariteka n'icubero cyanje nkababwira uko nyene mbabaye ukabona ko nakaze batumva na kimwe bakagira ubwoba bagahunga bakagenda kandi iyo nyatsi kaba bakisanze zikabatera iya nyatsi kaba bako bundi barahuza cyane bagasumira hamwe bagasigara babita ku muntu umwe nawe akigira mukubana ndavuga ati amafaranga narivise ubu umugore yarapfuye ngiye kuyaha Abafilipine bayarye more ngoresha ndongora tutukogwa mwara mukoresha arabakavuye mu muryango wabo imibembe mugendana mu mitima yanyu ubwiyorobetse n'umubembe uyu wose kuri intwara ya Yesu Kristo muri ubwuture bushasha ubwiyorobetse n'umubembe nikibembe utari bubane n'umugabo wamubwiza ukuri ko uri umuhuza n'amashetani waruzi yuko ifite umugore asambana ushaka kurarogwana n'ijoro ryose n'ibigabo bikuniga kumena injini zishije muri babagabo bakwabirira umugore ukararati ndoto z'abazimu ukarara mumva kimacho chuka huri ni munozi ni munyenzi waruzi kwirogwa n'umugabo arenga ibigo umugabo asambana yutakira ingingo zawe zose muziboreshe amaraso ya Kristo waruzi ko ari kibembe kikubako ukarara utudinya nazigaburiwe nande muri zindo kwa ngo ni sogokuru wawe yapfuye n'umuzimu muraranye batongereriyeko iyo mugenda n'ibyani muziko mugenda muri abapfu ejo niyo ndiko ndabigisha ko wakenyezi nabwiye igitumutumu kibaje nuko ndabwana umuka w'Imana wazi gutanga utuntu nk'utunda tukoye reka mbabwira akantu kamusije muzomenya ukuri nayo kuri kuzoba batura Yohani nkuru nziza Yesu Kristo na Yohani 8:32 bundi turabaja bigiciburo turabaja bise ngo Kristo abayuda baciye bamubwira muzasome mu kigabane cya 6 baciye bamubwira ngo uho rero muramenye age ngo ndumukate w'ubuzima ngo basokuru banyu barariyama no mugahinga barahwera bari kubuzojya umubiri nzoma mukate nzoma no muvini nzoma avuga ngo no mubiri wawe n'amaraso yanjye uwo ntazohwera ngo nitwari bwagegera tugoka
ngo nitwari bwajya inyama y'umuntu nitwari bwanywa amaraso y'umuntu ngo bose bamutera umugongo avuga ati mwabikora kimwe tinimwebwe muvuga ngo mu rubyaro rwa Burahimu Burahimu atarabaho ndiho ngo ututsimana twari tuzi kuri Messi umbe ko muri ko muravuga ko muri utumana mu mukwe mu nzukuri kutamenya ukuri n'ubundi buryo bwiza bw'ikibembe muzomenya ukuri mukugwa kw'ibicaniro bw'ikinyoma cy'ubuzima bw'umwuka kw'ibyo ukora byose ibyo kwiga byose impamvu wigora ntihagire icyo udakora urungika abana bo muri Amerika ishidine kwigayo guti mu misi zanzo bafise igihanganga wasanga umwana yagiye kumutingana wasanga umwana yagiye kubindaya wasanga umwana yagiye kwiga kunywa urumogi pe bimusaba visa uwamurondereye visa umurondera muzeya bayita mu kiburse agiye kwiga gusambana agiye kwiga gutingana agiye kwiga kunywa itabi ngo sanga abandi bana baje muri Amerika bakiga bakongera bagafasha imiryango yabo wowe ukomeza kurondera urabingene iyo marakabiri ikibembe namugomba kuba mu b'Imana ishaka kwegurira ubutunzi bwayo bakire kuri yishi niko mwami Isaya yasenza avuga Imana imaze kumukura kw'ikibembe gikomerekera itandukanye n'imibembe ubwiyorobetse kutamenya ukuri kubikora uko byumva icyo nicyo kibembe yabikoze uko byumva uwo mugabo yitwa nde Gehazi icyo ni kibembe icyo kibembe ni bitandukanye nacyo icyo kibembe ni ukikure murumva ibibembe bitatu ni ubwiyorobetse kutamenya ukuri kubikora uko byumva iyo ubikora uko byumva nayamigisha yanyu nabyo bya 10 byanyu ibikora uko byumva muko Imana ababwira ati kora iki gikorera bigenze nawe no ujyabona uzaburi tora bukarara bagenda aramupaye mukozi w'Imana pastor ari hano uherutse w'umunyarwanda yavuze ngo ari kintu kinanga ngo umuntu ngo ashobora ngo kuza ngo agakizwa ngo akijijwe ngo haciye ukwezi kumwe ngo kaza ngo iteka aravuze ngo kazarayigira igihanga ngo acirubaza nagira mbabwire ko Imana ishobora gutora mu ijoro rimwe kazi kugira igushiramwe ububasha bwayo ku buryo aba reka Imana dutora kubera ubwiza cyangwa ikiniki basira bano uburushi bwacu igafata umwanzuro wacu kagomba kubyaza umusaruro nibyo bivugwa muri Matayo 3:9 ikikora ni igiki Imana umenga no muri Luka 3:9 nyine naho nyine mugabo amushuwa kuri Matayo 3 mo akabuye Imana ishobora kugatoreka gira umugisha w'urubyaro kwa Burahamu sibyo nukuvuga Imana ibikunda abanyabyaha bari muri ako karere urimo niyo mpamvu muhamagara w'umusuku w'umukami yuzananye mu gihugu cyo gihugu kiba kiri mu gihe ciki cyo butabaza kandi bizacingira ko mwabaragera umuzora akora bazikwamara neza bakabamba kuri arataruka vugutu navuga baramwumveka da natumvishwa n'umwuka utumvisha abo turiko turabwira ntabwo amatuzaho ntabwo ibintu bishingiye mu bigaragara ubuhongo n'ubukwimika ngo ari umukara ibibembe okay kabiri ubumima wese kumima murazi cyo abagabo abasore kumima murazi cyo abagore ngwara zo mu kigo amaprostate kandi iyo ngwara rero uyu munsi birahari rwose gusumba kera unashaka kubwira kugabanika ku bagore muzi impamvu abagore bari kugira umuti wo kurondera Imana cyane abagabo nabo bari kwikomeza umugabo muzima agatisha ingano yiwe ugasanga azati umugore nana yazobunda nyitorera naho n'abandi kinege ugasanga umuhungu akuze yimenyereza ngo nimba nzi gupfura abagabo benshi murazi ko uyu munsi bafite mu mutwe yuko uwo muvumo wo Mana ndawusambura ngo ari abagore ngo shango baba yafise ngo bakeneye abapfubura mwaryajyamo mwabangushima mwabambuzima nda mugabo numwe
adasiport umuruho cyangwa umubabaro kugira ngo atunge urugo Imana yihanganira uri umugabo ubwirizwa kuvuga uti mbwirizwa kuruha nimba uri umugabo abana bakaba barya bambara biga baryama basinzira bivuza utabanje guhangayika utabanje kuruha uri igihemu kuri wewe no ku Mana yawe no ku muryango wawe bagombe babahenyi nabo mu miliyaride epurtu uwo mugore azorushiriza ko mu miliyaride icyo ukora cyose ugwane no kugira umuruho kugira ngo umuryango wawe umere neza shavuga ngo namaze kuyegeranya ndayaba ngo ngwiki ni yandi mu yabaha mukayabaha muri Star Time mukayabaha mu mamega mukayabaha muri Wi-Fi ariko mutayabahana umutima kibye mwana waje umeze gute murereko ni ikire wari muvuga kumenya yoni ngwara yo mukiko kuturubya ngo ngarabya ari mu kintu ravuga ngo hanje na icyo cyasigaye hamwe amwongera umuvumo kumima ntabwo ari izo ngwara za prostate n'ibikini bikibwe n'iby'umubiri bikira mu mwanya muto n'ubu mu izina rya Yesu Kristo uri kurabyumva yaba umugabo cyangwa yaba wa mugabo nyene uri kuranyumva wabwomugisha gukikurwa ko uwo muvumo kuko ubangamiye abagabo gusumba abagore uranagaragara mu gihe abagabo muba muri incontinence muri sindigene bakivuga mu kirundi biragoye ni seseka ry'imbuto bikaba incontrole bikaba umubiri wa ntukonowe ku imbuto zawe zikuma ziseseka cyangwa amagara wakangirika benshi biva ku kinibatsa kwikinisha mugira sanga umugabo muzima afise umuvumo wo kwikinisha ryamanye n'umugore wiwe umugore akikinisha ryamanye n'umugabo wiwe biteye ubwoba ngo nuwumanijwe n'umugimba wese kubona umuntu yapfuye ni murazicyarico ngandi bakarorera ubu kaba webeye nk'Imana ngamuzi ngo nukubona ibyimba bimwe bya bene Korayo bavuga ngo urumva ngo umwami Yerobowamu ubundi umwami Yerobowamu Imana yamuhaye promotion kubera guhana Salomo irafata igihugu Salomo yarayoboye igicamwo kabiri kandi imiryango 10 Imana yigira ni Samariya ya abanyamahanga umuryango umwe Imana iwuha umuhungu wa Salomo kuyibagwa n'umuyuda umuryango umwe kuko Salomo n'umuyuda ni umuhungu wa Dawudi umuhungu wa Isayi umuhungu wa Obedi ni kuvuga rero Obedi umuhungu wande Bowazi umuhungu wande reka ngezaho ni kuvuga rero icyabaye ni igiki Salomo iramuhana imusigira imiryango ibiri ni kuvuga umuryango umwe n'uwavukamo abana b'abanyamahanga kandi amuha n'ubutwara ifarasi yiwe Mungu we yari kubigabanya agira ubusutwa agira ubwibone ntiyabigabanya iryo shavu ntiyagabanya icyo gitero icyo kitiwe siyo ni gukora ndimi mugabo rero ikindi gihe aravuga ati ko murima yirengagiza Imana bamuhaye avuga ati reka bene Korayo ko baje ku ruhara rwanje ndababuze kuja mu minsi mikuru y'ingando yo muri Israeli Imana irababara nabo baratakira Imana ati yaduteze imibyimba adutega n'imibembe kirazira kubona abantu babiri ko tuje kwigaburo gerana imbwo nyene ngo bagisenga Imana irakikinyuranya mu kigimiratana igwisha imvura ngo kuraho babembe na bya bibyimba sibyo ni kuvuga ubonye imibembe wabuhumanye ni wakirigaburo gerana ariko imibe ubonye imibyimba ariko imibyimba uyu munsi ne bande kubona umubyimba ni iki ni handi uburu webeye Imana ukabona umukobwa agenda gusa intege ziwe wewe webeye Imana urazi ko wasezanye ko igitsina cyawe kitari cyo kwabira atari cyo kukinisha mugabo webeye Imana ubonye umukobwa intege nkeziwe hari n'utamwana akabona ingene arerembuje amaso nkuko nyamukobwa yambaye ikijipo kirekire akiyasene kugene n'amaso yo mu ntege ziwe kanura kavuga ati cyo mangaziduza kumbe nikiwawa nikiza mu biro byawe nukibwira ngo meze neza akazanga ngapfa nikiwawa nubwira ngo kicha kitera kiguruka zaneke gitera cerekana y'amaso yo munego kaba wewe tukaba wagoye ukawamenetse je bakuri mwebwe Imana bikaba no kwa pasteur bubatse ikimenyetso cyaro kwa umuvumo wewe seza nyata ugufashe ku ngufu
usezerana ko atawuzokubona ubwabo urusibye umuganga azoba ariko arakuvura none wewe ni kuri kurahenagutse wahumanijwe n'umubyimba wese hari abantu bapfuye kubera ibyaha barapfa kubera imivumo namwe nibo mwimbatanije nabo wahumanijwe n'umubyimba wese wari wawundi nawe mutera indamuci inama y'ikuyikoro kibaza ati wihebeye imana wihebeye shetani wihebeye kiranga wihebeye nde muti wiseseme mwawukuye he imana ngorara niyo mana mwebwe mwihebeye niyo mana mukore se umwami wacu Yesu Kristo imwe yica abahungu ba Aroni yo none mwakuye ninde abateye ikinya iyo jeke mwayikuye he kuba ku mugore w'umuntu muzingo nziko zirasenyuka uyu munsi ngo murabavuga butumwa ubu haragahinda kabagoye gabo bakababwiye mwakwiruka uhoreramo n'ubutinganye mukoreramo kugira ngo ntibabakeme gose ariko mana kagira inkuru none ndababajije gatatu ngo yaba umugabo yaba umugore muzobirukana baje inyuma y'icumbi kubirukana niki ni kubavugira ku mugaragaro twe nabo tware dufise bwo kubirukana imana nitwumve ahubwo ibatabare kuko twosigarana bangahe hari n'ibice bibiri kwijana twosigara iyo abatwasigaranye ibice bibiri kwijana mbaraye ukuri ntabukene tuba dufise ntabutindi tuba dufise nibazo n'impamvu igituma imaze kumaza wewe reka ndababwiye Musa w'Imana yambwiye ngo twara Hoseya mbega wahoze mwene nuni yahoze yitwanye iyo zone yahoze yitwa Hoseya cyangwa Ozeya muri Katolika ni Ozeya andi Bibiliya ni Hoseya gamutu ati twarawezo mwene nuni umwambura ibyamago yambaye umwambika ibindi byamo je wakira ibiganza byawe umushire ku mutwe ngo nzokwakira muti ibiri muri Musa byose Musa amaze imyaka 40 aba transforme n'Uwiteka iyo yamaze kwa eti kandi akiri munda ya Amuramu ya munda yo Kabed mukabuto ka Amuramu Musa yarazwi ko azotabara Isirayeli aramana indi myaka 40 kwa Farao imaze kwa 80 araza arabakura imaze kwijana 20 mugabo Yosuwa ishako yamenye baye nk'imyaka 20 iko ndasaba igitabo cyawe cyamanza ngasoma ingene intuze liyezo iba ku myaka ishako yamenye 20 uko yimitwe cyangwa 40 kuko ngo yama mwihema rabanguko munuka murumva nakora gatatu icyabaye n'igiki ngo byari muri Musa byose ubutware bwose n'ubushobozi bwose biza muri iyo zone none ni wimikwa n'umusambanyi nuwezegirwa n'umusambanyi nubatitswa n'umusambanyi hama nawe ndi wigaruke ko nguzuta umwuka w'Imana ntabare rwose ngereka kurererwa mu mwuka abo zoreka gusambana gatatu nigikunda wari bwo bupfurifise iyo niyo ngorane ngamuhumura amaso ya Kristo ari mu twese ariko yezi wabandi abanyabwenge abayobowe n'umwuka w'Imana niyo mpamvu Kristo yavuze ati igihe mu byose bavuga n'iryanje nimubyumve mugende munyuze ko ribe nivugwa muri Bibiliya bisigaye musange ndabatabara uko niko kubirukana bakaje inyuma y'icumbi sukubica sukwahukana no bazoje inyuma y'icumbi kugira ngo nibahumanye icumbi rya bene Isirayeli mutavuze ukuri ndabaranye turi kugenda mukavuye no mvumo no mu mikoshi ngo kandi nsanzwe mva muri none Imana kwiri muri twebwe umubisha wacu akwiye kugira ijambo ati kwereka imwemera mugacisha ko mukayembya jera maze gusoma Bibiliya natangaje no kugena abantu tuntu twose bayembya ko mugasanga Bibiliya iradudura
ibijambo biri muri Bibiliya biradudura mugasanga inyigisho uzabigisha bijambo ry'Imana benshi ni urumva kizukura abanimana si ibisho bishimana n'iyingingo n'iyiteke ifite urukundo rugaragaje karugaragaza Yohani 3:16 ngo kubw'urukundo rw'Imana yakunze abari mu isi bose rwatumye itanga umwana w'ikinege yaramutanze arakubitwa arashikuga ubwanwa aramomogwa ararandurwa inyama ziraza imisumari barakubita inyundo barakubita Imana rero ngo niyo yibishobisha nibaze barabahenda rwose nimba hari umuvumo uzohura nawe nuko uzohura n'umuganga uwereka igikomere ufise akayeyembya akagashira ko kapaso ba Kristo benshi twapfiriye mu bikomere ibihundi byaragiye biragirana biranuka kandi abantu bari gikomere abisazi isazi naco mwisi mukazasigura amajina amadaimoni mwaragiye muja muri haleluya muri amina muri hora n'umukama yongera horane nawe muri kirutse umutima tuwarekeza umukama ugenda nanigiye kabiri gatatu mbwira abantu uzatanga ica 10 n'igihe ko kihari hanyuma ugakomeza ngo muri rusange narakirima igishiye kiretse imivu muri kurarya bandi batandukanye n'icyonyi byose mugendana mu buzima bwanyu ngo yabo umugore cyangwa yamugamukumire mushimwe bayicumi vugisha ukuri abasambanyi babwire ngo muragowe mutihaye imbaraga muzibwira ngo murangama katolika umenga ibyo ntubizane ngurumva sindabizane nana uri munyagahinda ko avuga ngo munyagahinda niba mu icupa yinwe munyagahinda nakundane n'umuntu uzi kugwa n'ugwawe umunyagahinda nakundane n'ikidaje cha brasel na uri nanubu nanu muhungu n'umukobwa barashanga batariko bararahiza ama project batariko baragirane baracumita n'amasante y'ibiye nibigikunda ngo barashanye bikunde nabara baporoti ngo bapfuma badutekera mu itere muzi shiri nyuma y'icumi mvugisha ukuri kuko Imana isanzwe iba muri twebwe umubisha wacu yova mutinya kuvuga ukuri kubera nabyo kuganga ngo wambaye kanze yarango wambaye kwarehome namburi urindaye ufise umuvumo uhabwa indaya zose usibye ko ufise ububasha ufise ubushobozi ufise ubudangaga bw'uko n'uyu mwanya wopfuka mukavuga uti witeka narinze kugiroma kwa papa ngiranyeze umeze n'amaraso yawe umwana we naramubabaje naramucumise ku musaraba amaraso yarasesetse nararenje sezerano narakumara amaji naragutukishije mu banyamahanga naragutukishije mu bwoko bwawe aho adagije ngo nababere umubyeyi nababereye umusa narabasambanije narabarenganije narabaruhije mu mutima abana ari kubisaba nari gucira inzira ngo bugururirwe noneho nabagibije indabira nkayikoba barengana nk'akakanyoni kari kagiye kurtiwe mu ruzitiro Uwiteka mbabarira n'izina ry'umwana wa Yesu Kristo mbabarira n'imitwe n'ibiganza by'abana b'abana ntibyabuze kugukoza isoni none ubu ndaje wenyine unyiyimikire mindurungira umusaseredoti mwiza mindurungira umufurara mwiza mindurungira umubikira mwiza mindurungira umupasitori mwiza mindurungira umuperezida mwiza mindurungira umuririmbyi mwiza mindurungira umugabo mwiza mindurungira umugore mwiza mindurungira umukobwa mwiza mindurungira umusore mwiza mutarasenga nk'uko your prayers are nothing. Mutarasenga nk'uko ibyo mukora byose n'ibigirwamana mucuce nje kubitera amabuye mwa muduteje imyatsi twabuze umugisha w'Imana karere kose gahumeka mu busambanyi gahemuka mu ugwa nare twagwije abanyagahinda basimana n'idutabareho iduhe n'ibice bitandatu kwijana ndavuga ubumuntu buzima bw'abatara abanyagahinda muka w'Imana nze mufisitiro muhanure tinungane murahiriwe kuko Uwiteka aje gutunganya ibyanyu abanyabyaha mubwira uti nimwihane mwimwataye ukwemera ngwino mwegere Kristo we wiyeguriye ubusambanyi ngwino usabe imbabazi
we wiyeguriye kuraguza ngwino utwikigwe n'amaraso ya Kristo kweze rwose warahumanye umanye ingingo zawe we wugenda n'ibiheko ngwino uhindurirwa amateka hari ubundi buryo bwo guhabwa umugisha hari ubundi buryo bwo gukoresha ukareshwa kandi bikemera hari ubundi buryo bwo kurondera ugahabwa hari ubundi buryo bwo gukunda ugakunda hari ubundi buryo bwo guhabwa mu rubyaro umwuka cyangwa inzira ry'ubugumba bigahunga burahari hari ubundi buryo bwo gusanura ibyasambutse hari ubundi buryo bwo kubohoka ku mivumo ku mikoshi ku makarara hari ubundi buryo bwo kwitandukanya n'umuheti hari ubundi buryo bwo kwitandukanya n'umukanahanikazi hari ubundi buryo bwo kwitandukanya n'umuhepfu hari ubundi buryo ndavuga bamwe bakuryanije babarozi babambuzi babanyeshari uzogende mu isomo mu gitabo cy'amategeko mu Rwanda cya kabiri we ufise agahinda ngwino tegera umukiza twese jewe na wewe twiyegereza umukama aratubabarira kuko imbabazi ziwe z'amabihe byose bashinga bapfasha basore mwe bigeme mwe bakristo mwe ndi barondekazi bane b'Imana nzima muzeturondera umukama bigishoboka muzetumwambaze akiriha Imana iba muri twebwe nimukemere ku izina ry'Uwiteka rishinza gusuzugurwa randurana n'iminsi ubwo bukono bwa nyabumba ubwo bukono bwo kwakira ngarandurana n'iminsi ubwo busambanyi ubwo bushurashutsi bwayo randurana n'iminsi yo nyota idahera mfaranga y'ugufasha boro mwayajanye mu nsabo ahubwo na leta yonkorera ko burase nitanga ikore nini yasibyo gusa hari ubwenge iri kuyobya bw'uko exploit ubutare muzi igihugu cy'Uburundi mu butare dufise tugira nimero zingahe hama mu bukene naho tugira nimero zingahe nimureke mu cyabwenge mwibaza tugira zingahe mu bukomezi bw'imbaraga ingupfitsi mu bwiza tugira kangahe mugabo reka ndabihorereze kandi ndabibariza kandi ndi muto sindi giti icyo ndikubwira niki icyo ndikubwira nicumve kandi icyo ndikuvuga nikibaga umutima ureke kwihagararako uri guhonya igihugu cy'Uburundi kugisubiza inyuma nimbura umukristo wa fake wapfumu b'igisarurwa tukabimenya ko umusaruzi mubi cyarase ko mujabuka Efrata yobo wazatayijabuka ndabarahi Ruti byari ingira igisako cyo kwezi gisa cyari gucika ariko Imana ndibura ukwibiganza gihugu cy'Imana ntigipfakara gihukiremwa abagabo ntigipfakara Bene Israeli babigira gutyo barabirukana baje inyuma y'icumbi nimutabwirukana ngo mubikure mu nzu zanyu mwarakenyereye ku busambanyi mukenyera ko kamabwira iyo mugira kora ninge mugakoresha ubutinganyi muri Sodoma na Gomora ikanda wari kintu kimwe iyo mungu bumwe ukavuga uti mugore wanje ugende wese ko musaza wawe utsi ko zoye basena nyina kagenda kandi bo baramutunze mu buto bwawe warakunaniye afise amabwena yose inyuma y'icumbi namwe mwabagumije mitimani bazobaturira impuzu mugashambara niyo mpamvu muzosenga mugakomeza mukaja muri mashanariyere Kristo atinzanira imitwaro yawe ego Kristo ndacyukarira bakigisha ukarira mugagire imbere y'umuryango w'isengera tomenya mbega aho n'umuzinda kwesipro wagera aho imbere y'irembo cagisazi cagiyembe wabitse kici nzoya gukata wayimenya
wa mugisha wahava mu isengero uri hejuru y'isani yamenetse uri hejuru y'umuceri wazigiye ikibabaje ni mukizi nuko mwisho nawe uzigije uko wasize ugastoke mwisho nawe uzimije ni ngo uteke uwundi cyangwa upfe kuwurya nacu hindura ngo nuko wagutukaguye bantu ubwenge buke ngo birukana avuga ngo ndabirukanye wa Filisti birukana inyatsi birukana abakanani birukana abahivi birukana abaperesi birukana abambuzi birukana abamushi birukana abasambanyi birukana abasuma birukana abanywara mugi birukana abaheyesi birukana abagutandukanye n'Imana birukana kandi umenye buri mwene Gehazi ibibembe murakomeza mu matare ngo bene Isirayeli bagira nk'uko umukama yari yabwiye Musa kigone cya gatanu mbejeje ngaho murongo wa 5 indishi ibyo none kaye tutorenge n'Imana yitanga mwabakobwa ibyo none kaye ni byinshi muzamuraje mu marigara mukaje namwe nibyo bigabo by'ibisabe bagira abakobwa b'ibisabe ndabarabikabirwa n'umugabo wundi munafite sezerano basha mwishuzo bigikorwa cy'igisabe nawe utazora igikorwa cy'igisabe mwishu rugo ruzokunanitse Imana misharavuze ngo nirakaguha n'icana kimwe kandi nina mu kigabane ca mbere ngo ahubwo ndetse ngo murazingane bigira kugira bikutondekera byo kico kiraretse irega babigishije nawe nimba bagiye ngurumba ngo Imana nanzigo kuwusabye imbabazi mwabarundi kazi mukeneye umugisha ndababwije ukuri ndi muto sindi gito ndavuga simvura mu Imana ndi kuvugira iravurira kizira tabara ifatira umwanzuro izo wamenye mu bukumi bwawe zishobora kukugira kukudindiza mu busaza bwawe kubera ikintu wabyihanye barabayenze nibabegereza heranda kandi gitambara kwa gatanu mwenda cyaravudutse kigicamo kabiri kugira ngo cekane ko atarubiberu hari n'abanyamahanga dushikire n'abashikiriwe mu gice ni half time nukuvuga iki mukuruko kubahenda reka mbabwira kabanga kawe babwiye ngo uraza ko wasambanye bizi iki yakuvuga igikomere inuza nisigara inkovu iki nguroma ngo narasambanye ngo nyene ngo nsambana n'umugabo wandi ngo naborewe batete genda uvuga 30 yishapu uvuga nda watwese na hani nazo utuzana n'igitenge aho rero wondo ko ne credit mabari itkoro guzazi Sinzi ko basasedoti base ari for meeting kundu bagango byagabira kuvuye ko nibigira amahoro nibyo koko kandi nibafitiye uburenganzira ariko nagira ndakubwire wewe umuka urabwiriza kuvuga tujya mugabo amashetani yose ava umugore we naramubabaje cyage mana umubabaro wiwe ntuzogaruke ngo umureke ukibatana ukavuga uti ndakubwije ukuri nasambanye nawe nguraga telefone agira ikiniki amudufaranga twadu taxi nawe arafata twadu kiniki uburanje kudufatira iwawe nzoranze nje kumviriza ijambo ryawe umbohore rwose mwamenye kora ku ngoma izi mbabazi zaciye muri umusaserdoti wawe ndazibone mukutazojyaza umusarura gahinda bikabyana koze ntibikibika muri jewe mwami w'abantu ngirira neza ni umusore mwaryamanyaga we wabwirizwa kumuzura mu bwuka ukavuga uti wa muzi twaryamana turiko turasara dusakuza turangirwa tumena ibanga ndamwibahoje ko nazongoza isoni ngo zari shetani mwijoro kuko nutabikora nkuko ujya musora zoza nazo barapfuye wona cyakutana mu mukengo mutakiyari akiyariho n'ikindi kibazo urumva nk'umutakiyari azoza winjire mu rukundo n'ubundi musore kandi waraciye icyo cyako cyo cyakubera hari itegeko rya rudasunga utaritunganya nabyo nukuvuga iki gusa mu mibereho y'abantu n'abandi wagiriwe imbabazi mugarira ibanga ryo mu nzu y'ububiko buhinduka inzu y'ububiko sibyo cyangwa ubigikoresho gisa n'inzaho niko Paulo yabwiye Timoteyo muri Timoteyo wa 2 mu kigone cya 3 nukuvuga rero azoza kuko igiwe ndubizi igiwe baragutse yakujanira ni mubabara kandi ugiye mubabaro ntiwamwemere ko ashikira mu gituza kwa Burayimu ubu n'uruzererezi n'umugabo uruzererezi bagende beneza zeri sibyo ni beneza zeri kuko babaye aba Kristo bari musi y'amasezerano mugani bigeze bagira uburagamo nuko mutari y'ijya ntambara y'umwuka bigwanisho by'umukristo one day manini mu mugishanzo y'ibigiki bikanisha by'umukristo burya ngo intambara tugwana n'izinyukiye myukivaye sibasona banyoko hari abantu badashikira mu gitunza kwa Burayimu bige bavuga bakabigisha ngo purgatory musimwo kwigishwa neza purgatory babwira ngo imitima wari mu purgatory mukabyumvuko musimwo byigishwa neza mu upfuka mu mugasaba ikigongo Imana umutima yabayeba wafuri
Mesiya waraza mu mukobwa w'umunyasamariya kazi muzasoma ikigabane cya kane cy'inkunzi ya Yesu Kristo yaganira na Kristo wa mukobwa aracyahari Kristo arahari mu mubiri akamubwira ati yamara ndindiye Mesiya ugati masamazini ati na umusamariya kazi no mwida bahuriye ati yamara nkundiro nyemerera akamubwira ati yararara ati nawe atumva yageze kugwega abwira Kristo ngo wewe ngusumba basogokuru banyoye kuri ibi mugaba ahwerengwa ariko kandi batubwiye ko tuzorindira Mesiya afite icyaza afite icyakanyuye Umoja muwapure wazugambira ati wa mukobwa wa uranzi kuri kivangu muiceceke hakazi zindi mind kandi ariko mwe na Kristo gushikaho Kristo avuga ati niyera ni nwera ringinga atetereza kukuru kunda kundumo ututumu tutatu twatutwiriye iyi mibembe ukuguhumanywa n'umuvyimba ukukumiba ukuri kose ukumeze kose uvyirinda uhabwa umugisha uvyirinda uhabwa umunezero igihe turimo si ico kujebajeba igihe turimo si ico uvuzempera hari ibyo muzohiga mukabibura akazogera igihe mukicutse ariko muzokwicuze no kubyo mwabwiwe muzokwicuze no kubyo mwahawe tanguruke nduhagarare ku munara wawe utandukanye gusenga kandi usenge wongera usenga tegereza icimani kubwira ngo kuko ku munara w'amasengesho yawe ni Imana izogukiriza gusa nibyo gusa bizotanga ingabo nyinshi zipfe ku kawe gusenga Imana kandi ku isoko ry'ubuhirwe ushaka kuvuga ngo ubundiho hari imyaka 100 nzomara ngo n'umuvumo ugendana ko nukumiba ko nukwibwira Imana aratwandika imyaka 120 urayigabanya ngugire kuki shavuga ngo Imana ntizondeze imyaka iyi nzoba nashaje namerewe nabi uri kwihenda gose hari abantu ubwo bumuga bwo kumererwa nabi babuhabwa ku myaka 20-30 kwera impamvu zitandukanye kubw'iyo mpamvu komereza ku itegeko ry'Uwiteka agutera iteka wakuzi kandi akaba ari nawe yaguhinguriye mu mafyigo ya nyoko yakwibarutse akugumize mu biganza byiwe akugumize ku mugongo we akugumize ku bibero byiwe tuyirahire gukomeze udadika amarangamutima yawe kisige cy'ukubundabunda gihaze ntiyelewe kinigihe cy'ugusogongera ukamenya ko Imana igira neza byose ukabikora nk'uko ibishaka ngo Batista yigishije baramubaje ngo natwe tubigenze gute umwuka w'Imana Uwiteka nyagora ku ngoma we uri hejuru y'amajuru wewe ubwami bwawe bwurukiriza imitima yacu tugakurwa mu kavuyo tugashirwa mu budahangarwa bw'ubutatukera n'Imana imwe rutende gizi nkunda habwa icubahiro ubu ni naso bwawe butubeko ubutware bwawe butuyobora ububasha bwawe budukomeze tubera inkingi n'inkingi tubera urutare twegamira tugashika inzara uzibwisi bukadukonga turagushimiye kuko uri nyene ijambo kandi utuvurishije ijambo turagushimiye cyane kuko uri nyene ijambo kandi dutabarishije ijambo twesagira ubwoko bwawe duhumanura ubwoko bwawe turinda abana bawe duhumugisha n'umwiza mu maraso y'umwana wa Yesu Kristo niho tugeze ingingo zacu zose
duhereye ku birenge tugashitsa ku mushatsi, duhereye ku mushatsi tugashitsa ku birenge. Aho niho tugomba koga ibyaha byose bituveko, duhere ubu nyene tube basamura rwa w'ibyiza byose bikomoka mu ijuru, ukatamu ambasaderi yigera kena, ukatamu ambasaderi yigera asuzugurika, ukatamu ambasaderi yigera yirukanwa wasuzugurwe atari nyene ukumurungika abishitse mu ruhara. Niko natwe tugiye guhagararira ubuntu twaronke mu maraso ya Kristo, gushika wenyene Mukama uzotwishimira ukaduha umugisha uri hejuru y'indi migisha. Nshimishijwe n'ijambo ryawe, niyo mpamvu umushaha wanje ugusabye ubudahangarwa. Kama Yesu Kristo umukunzi wa twebwe abana bawe, wowe nakekereza ko ari wowe mwungere, ari wowe mwami, ari wowe mutware w'uyu muvukano wa Studio Restaurant Komera Kristo n'ubuzima. Akira amashimwe ari gukomoka mu mitima y'ubwoko bwawe. Abashaka ko bahindurira izina nubikore kuko nicyo cyubahiro cyawe. Abashaka ko ubudahangarwa bwawe bukorera muri bo, ubahe iyo kazi, ayo mahirwe, iyo chance. Abafise inyungu bakuronderako kugira bashobore guhindurirwa amazina, yaba amaviza bagushakako, bwaba ubutunzi bagushakako, bwaba akazi bagushakako, bwaba urubyaro bagushakako, yaba amagara meza bagushakako, urabifite. Kandi waduhaye uburenganzira ko ikitunanije cyose tukikuzaniye. Ubungubu turakikuzaniye kugira ngo duhindurirwe amazina. Icyo ntokekeranya kugusaba cyangwa nirengagize ni ububasha bwa mutima wawe mweranda aza agakorera muri twebwe. Bwa byacu twitandukanije nabwo, twigishijwe n'ubugome ko twitandukana nabwo, tukabikora uko Imana yadutegetse kubikora. Tukuramvuriye kwa maboko, ni wowe uhezagira bigahezagirika, ni wowe bigahezagirika, ni wowe umanura bigahumanuka, ni wowe ukiza indwara zikagenda, ni wowe wirukana amashetani, ni wowe wirukana amadayimoni, ni wowe wima ubutware n'ububasha abarozi n'abarozikazi, ni wowe uhumanura ibihumanye byose, ni wowe waka imbaraga, ni wowe waka ubushobozi abagome, ni wowe Yesu utunganya ibidatunganye muri twebwe. None Kristo umukozi mwiza, umve gusenga kwacu, tubibyaza umusaruro, Eklesi ibibyaza umusaruro, igihugu kibyaza umusaruro, abarundi n'abarundi kaza bari ku mpande z'isi kumwe n'abandi bose bari kumvura ibiriko ndasengeramo, cyane cyane abamazina y'abari muri uyu muvukano wa Studio Restaurant Komera Kristo n'ubuzima. Iyo bahiguye umuhigo umunsi ugugendana nawe bakuba baciye bugufi, wumve guhiga umuhigo wawe, ubarinde igisuzuguriro, ubarinde ubukene, ubarinde uruzererezi, ubarinde impanuka, ubarinde amashitani, ubakize indwara, utuburize inda zuzuye, ubakize amangati, ubakize izinguka zo mu mwuka, ubakize ibirungurira byo mu mwuka, ubatabare, ubakure ku bugumba, ubatabare, ubakorere ubukwe, ubatabare, ububakire ingo, ubatabare, ubakiriza abagwara, ubatabare wimura inyatsi ziri muri bo, ubatabare ubungira ubumwe nyaguhora ku ngoma, ubatabare ubaramvure ko ikiganza cyawe cy'ubutungane, ubatunganirize muri byose na hose. Yesu, sindi kugusaba nk'ubushonji, ahubwo ndi kugusaba kuko mu butware bwo gusenga harimo iryo jambo gusa. Ega tutagusabye Yesu, twaba tugaragara nk'abishoboye kandi atacyo twishoboye. None rero ko tugusabye, duhe icyo tugusabye. Ko dusabye Data yaduhaye ubutware bwo gusabira mu izina ryawe, tugasaba dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana riguriye muri twebwe, niduhabwe ububasha buvuye mu ijuru, duhabwe ubudahangarwa buvuye mu ijuru, duhabwe inema iri hejuru y'izindi, amahoro y'umutima agure muri twebwe, umugisha n'umugwiza bigure mu biganza byacu, igikundiro cy'ubutatu bwerana kibe mu ruhanga rwacu, dukugwe kw'ibyonyi, dukugwe kw'inyatsi, dukugwe kw'imivumo, dukugwe kw'imibabaro, duhabwe kuramba no kuranirwa kandi twererwe mu byo dukora byose. Ndasambuje icyitwa inyatsi n'icyitwa umuvumo n'icyitwa impanuka, mu izina rya Yesu Kristo turakuramba no kuranirwa. Amen. Amen.